Arambai News Guwahati da Maitelong gi pau tabri basing bu han han dumakta da chingangbam Sujitrani na khurumjare hojinga sigi samlappa maraba pau sing lobirase ngasi Assam Assembly da CM Himanta Biswa Sarma na mahaki lenga ki phirep amuka su sengdokladuna drug lalonba san lalonba sanja thumja amade rapid singbu ngakpi ba yaroidaba akanba phirep ama lauragani haikre पुलिस ना आइन की चगो मनुंग लेरगा एक्शन लौगनी पुलिस की मिचंगदा लेंगाकना लेपकनी हाइखी मिनिस्टर ओरमलबा एजीपी की हौजक सीनियर एमएलए ओरिबा फोनीबुसन चौधरी की मथक्ता ममांगी मिखलदा माकी एफिडेविटा अरानबा पाव पी इन्फॉर्मेशन लोसिंदुना थमी हाइना मराल सिरकलदुना कांग्रेस लुचिंगबा शंकर प्रसाद रायना इलेक्शन कमीशन दा वकतलकपगा लोइनना केस पालखरे कोर्ट ना एमएलए की मथक्ता सो कोस नोटिस पिरखरे लाखलिबा अगस्त की तांग कुलहुमदोइदा केस असिगी अहानबा हियरिंग चथबा हौरगने तमथिरबा बोरो लालहौबा लुचिंगबा अमसोंग एनएलएफबी की चीफ एम बाथागी मखादा बोरो लालहौबा सिंगी मपांगल कंखत हन्नबगी थौरांग तौरकपगी रिपोर्ट पुलिस न फंगबा ngamkhre बोरोलैंडगी मफम खंगदना मांगख्रबा बोरो नहारोल कया बाथागी मखादा चंगलमगदरा चिंगनरी खरनी ममांगदा विश्वनाथ चारियालीदा लेरमलबा मतुंग असम पुलिस की ऑपरेशन कंखलकपदगी हौजिकना भारत अमदी भूटान ngomkhaygi asongba umangda amadi भैरव कुंदगी मनाक नकना माकी कैंप अमसु लई हाइरे आसामदा किडनी ललोनबगी वाथोक चौथोरकपगा लोइनना मसिगी मतांगदा थिहुंबा चथबा हौरे हाइना ngasi आसामगी डीजीपी भास्कर ज्योति महंतना हाइख्रे निंगसिंग याय मसी किडनी लौथोख्रबा दीपक सिंह कौबा मियोय अमना नागाव पुलिस स्टेशन दा एफआईआर फाइल तौरकपदगी खंगबंगमलखिबने लुपा लाख मरीदा महाकी किडनी डोनेट तौहनबा महाकपु दलाली सिंगना कोलकाता दा पुखी हाइरे हारिबा दलाल अनी असिगी मथक्ता दीपकना केस पालकपदगी वाथोक असि तसेंगना चाउथोरखिबने जीएमसीएच की अथॉरिटी सु वाथोक असिदा चेनबरा हाइबगी वहंग क्या लाखले किडनी विलेज हाइना खंगनरकलिबा नागावगी धर्मतुलगी किडनीगी वाथोक असि असुमचुम चाउथोरखले करंबा फिबमदा धर्मतुलगी मियोय कुंथ्राना किडनी योनख्रिबनो माइक्रो फाइनांस तगी पुरुबा सेल सिंगदोकपा ngamdabadagira हाइबना चिंगबा उहंग कया लाखपदगी मचा ताना रेकेट असिगी मतांगदा थिहुंबा चथबा हौरगने किडनी ललोनबा सिंगी टारगेट हौजिकना मुक चाबागानगी लायरबा चामी सिंगी मथक्तनी हाइरी हंदक्ति युम दुकान कैथेल अमदी गाड़ीदगी हेंदोक्तुना राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन दगी फाउबा ड्रग फंखरे ट्रेन असिगी एम्प्लॉई अनीदगी मयाई काबा टैबलेट लिसिंग तरुक चट्रेट मरफू फंखी मतम सांगनदगी ट्रेन असिगी खुथांगदा ड्रग की बिजनेस तौदुना लाखी हाइरी नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन नेसोना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहदा अवांग नोंपुगी स्टेट सिंगी ताइनबंगम खैगी मतांगदा चेयेतनबा लैरिबा सिदा मिदेंग चंगबिनबा अमदी संताइबिनबा हाइजरखरे चेयेतनबा सिना मरम ओइरगा ngomkhaygi चेयेतनरिबा मफम सिंगदा लैरिबा मिचम मियामना खंगहैदबा अवाबा कया खांगदुना लैरि असिगी सुमथक्ता चेयेतनरिबा मफम सिंग असिदा चंगसिनदुना लैरिबा से मरोइना बांग्लादेश तगी लाकपा इलीगल माइग्रेंट सिंगनी माइग्रेंट सिंग असिना मरम ओइरगा लमदम असिगी डेमोग्राफी अमसुंग सिक्योरिटी दसु अचौबा सिंगनबा अमा लाकली हाइखी टोक्यो ओलंपिक ता मणिपुर की लेहाउदगी चाउजरकपा मपारी ममोम ओइबसिंग एमसी मेरी कॉम सुशीला चनु पुखरबम संगलाकपम नीलकांता साइखो मीराबाई अमसुंग सुशीला लिकमाबमना इंडिया की महुत सिंदुना लमदम असिदगी खोंसानगदोरिबा सिदा याइफा पाउजेल पिजरी अमदी इरमदम असिगी माइ ngaktuna मिंगचत पुरकपा ngamba ओइरसनु हाइना कंगलई इंडिजिनस मार्शल आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी के मार्क्स की स्पोर्ट्स सेक्रेटरी नावरिम बिश्वजितना पाउजेलकली मणिपुर की सकनारबा साइक्लिस्ट फिलेम रोहन मसामक चतुना जिरीबाम लैरिबा चिल्ड्रन होम सिंगदा तेंगबांग पीखरे पैंडेमिक नमरम ओइदुना वानरबा मतम असिदा इम्फाल मयोलदगी किलोमीटर 2 कुलहुमदोय लापना लैरिबा जिरीबाम की चिल्ड्रन होम सिंगदा चतुना चाना थकनबा पोटलम सिंग फेस मास्क अमदी हैंड सैनिटाइजर न चिंगबा महाकना तेंगबांग बिरखी जिरीबाम की जिम्पाल कॉन्फ्रेंस हॉल दा जिरी इमा मेरा पाइबी अपुनबलोब जिम्पाल नसिंदुना 33 सुबह एंटी रिप्रेशन डे पांगथोखरे थरमसिदा लुबसिगी प्रेसिडेंट ए असांगबी देवी अमसुंग एडवाइजर बी शरद शर्मा लोइनना पारीपुरी अपुनब निंगसिंग लुप की चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार मंगांगना प्रेसिडेंट मेंबर ओइदुना दायित्व फंखी इस्लाम लाइनिंग चटपसिंगी ख्वाइदगी चावरबा कुमई ईदुल जोहाना लाकपदा जिरीबामगी एमएलए मोहम्मद असाउद्दीनना लाकदोरिबा सेंगलबा कुमई असिगा मरी लेनना इस्लामाबाद अमसुंग चिंगदो लेकाइदा लैबा मौलवी नुरुल हक पुन्ना इमुंग हुंफुमा थोइदा चेंग हवाई
thau thumna chingba acha thak polam singa loinana sel gi tengbang su pikre atai wathoba singda su athuba matam da tengbang piragani haire Jiribam da CMO gi bideng makhada ngasi ayuk azukaga COVID task force singa kusamnaraga Mulargaon LP School Sotobekra GP gi Tuisolin Community Hall Chandranathpur PHC loidana Uchathol amadi Jarol Pokpi gi mafam singda vaccine kapthokre Jiribam gi atai mafam kya da su kapthokigani haina ajuka gi Vice President M Premchana hairakle Muslim amadi meitai pangal kanglupna yelhongaidagi chahi amagi manungda amuktang pangthoktuna lakliba Idul Adha Bakri Eid ki numitta sembiba mapuda kathok janabagi sa kakpa amadi masiga mari leinana sa san puthok pusin tawba yaroi haina mari leinaba district singda lairiba SP singda hairakliba si Manipur da lairiba Muslim meitai pangal community gi apunba kholaw amoina All Manipur Muslim Development Organization na sukya yabangam loinana akan mamong da condemn tawri hairakpaga loinana akan ba khongjang changsinaba sem sare order asi athuba matam da handok piu haina lubasi gi General Secretary KH Wahidur Rahman na hairakle asida sunatana Idul Johaga mari leinana sa kakpa madi sa puthok pusin tawbda lengakna athingwa thamlakliba si khoi mahumda chaina thinbagum thokani lamdam asida pankhiba ningthau singna Islam lining chatpa mitei pangal phurupta sasan kakpa lambida puthok pusin tawbda ayet pamadi athingba thamlamde Islam dharma chatpa sing kurbani tawba si mihorol-dagi tawduna lakli haibasi itihasna sakhini Idul Johaga mari linana Kanglup Phurup ki marakta singchep thaba manba order ma ngasi lengakna thadurokliba si athubada handokpiu karigumba order si pung nipuni pan gi manungda handoktrabadi democratic oiba khongjang changsinaba All Manipur Muslim Development Committee na sem saba loire haina Secretary General Sheikh Atauddin na hairakli एक भारत श्रेष्ठ भारत की मखादा बन महोत्सव सेलिब्रेशन मखा चथरदुना हेडक्वार्टर कुरमाथोई सेक्टर अमसुंग इंस्पेक्टर जनरल असम राइफल्स की मीडियम मखादा असम राइफल्स की कदम तला बतलियना कसार जिरीबाम अमसुंग तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट तंगसी पाक्तकना उ थाबगी खोंजंग चंगसिनखी हरिनगर जेनामघाट जालेओरा बोरोबेक्रा न्यू काइफुंदाई अमसुंग कैमाइदा हैरा अमदी मेडिसिनल प्लांट्सिंग थाखी हौखिबा था खरा असिदा आसाम अमदी मिजोराम गमखैदा यामनमक कन्ना उंखटनबगी थोकदोकया थोखरे थोकदोकसिंग असिना मरम ओइदुना चिनगी लानचु कंखलकले अदुबो संताइनबा अमा पुरकनबगी ममीदे अमत्ता उबा फंगद्रे चेरगसिदा सिविल सोसाइटी लुपसिंग अमसुंग प्रेशर ग्रुपसिंगसु वाथोगसिदा यौक्शनबा उरकले Joint Action Committee on Inner Line Reserve Forest Mizoram na Assam gi CM Himanta Biswa Sarma da Inner Line Reserve tagi handokpi khinaba chithi ama irakhibaga loinana Assam Police na Mizoram gi Aitlang da laiba mahi marong amasung Jum House kaya manghallamba adugi damak matik chaba compensation yariba makai thuna pibinaba hairakle Assam gi miyot minai asi Mizoram amasung mijo singna thasi aroiba phawa khangduna asum laithokpa oithoklaroi amasung masigi dai Assam lengak na pugodabani hainasu lubasina hairakle Haukiba pung kun Maria Sida India da COVID ki anuba positive case lising nipuma thoiga chani pan supna taruk phangki lising kuntra mapan ga chamaga kuntrana naba parduna discharge tauki amadi chawnga ga marfuma thoina COVID na maram oiduna laikhidre India gi atai mafam singda COVID ki phibam phagalaklabasu awang nongpu ki state ayambadadi COVID ki phibam nongmongi sathi ba hengalakli haiba yai Haukiba pung kun Maria Sida Mizoram da COVID ki anuba positive case chawnga ga marfuma thoi Meghalaya da Chamriga Tarani Thoi, Nagaland da Chama Supna Mapan, Manipur da Lisingama Supna Kuntra Mapan, Amadi Assam da Lisingamaga Chatred Humbudrani Thoi Panki. Adubu, Masigi Manung da Guwahati dagi Chaniga Humpum do Yauri. Matangas da Panbayay Tasengnama Guwahati da Su Handak Marak COVID Kipibam Lushilakle. Assam da Punam Yoy Kuntaret, Manipur da Taramari, Nagaland da Ani, Meghalaya da Manga, Amadi Mizoram da Ama, Laikitabagi report so lakle. Amazon India na Spotlight Notice Koba storefront ama handakta launch tawkre masida awangnong poklamdam gi tongan ba mafam nat amasung khudna sa ba pothok sing uba fangani asiguma makhal gi ahan ba thorang asina lamdam asigi traditional pothok sing malemiam da khanghan bangam lagani masida Nagaland dagi Chaksesang Sol Assam dagi Muga Silk Manipur dagi Moirang Phi amadi Mizo Chili na chingwa yauri Cha mahi marong amadi khohina chingba yamna magmaroiba potlam sing asi export tawba hengat paghanbaga loinana malem sin bathungna leiriba Amazon customer singda yohanba ngamlagani
Legendary Argentine forward Lionel Messi na Barcelona club ta makha tana laithanabagi mahaki pe chada yankai hantha nabagi ayaba masana pirakpadagi club asina maki contact sangdokhankhre English ani dagi horakhiba Barcelona career renew tobagi term singda yanadabadagi hokiba June 13 da agreement ki matam loikhrabani amasung Ballon d'Or taruklak phangkhraba Messi hokiba July amadagi maning tamkhrabani adubu pe katta yanakhibaga loidana chahi mangagi contract tawnaduna English ani 13 fawba Messi Barcelona da leiragani panba yai Messi Barcelona gi record scorer ne mahakna club asigi oina goal chatruka humbudrani thoi chanki amasung La Liga title tararak amadi Champions League marirak laukhibani Malemda India dagisu hena COVID na tamthina sokliba Indonesia na lebaga sigi michamiyambu COVID protocol ngakhanabagi damak moong gi thorang kya paikhalakle Malang amasung Kepu Sahargi police na bhut ki phizol sechiladuna lengak na semba COVID protocol sing ngak na chatnanaba miyamda kihalli Aroiba dangasigi tentakpa maroiba pau khara Tripura gi yamnamak ahawba makhalgi thaibong London amasung Dubai da tharambadagi hendoktuna handakti Germany da su export tawba horagani trial oina manam nungsiba champra su German da export tawgadori Bengal gi mikhal matung da thokiba hingsagi thokdokta CBI bu thihumba chathanaba National Human Rights Commission na haikre TMC na Election Commission ga unaduna sit taretta bypoll pangthoknabagi dabi tawrakre Mumbai da ngasidagi mironbi nupi singda COVID vaccine kapthokpagi khongjang hawkre Puducherry da laiba Indira Gandhi Medical College ta laihu kanna hobadagi angang kunmathoi admit tawrakhi asigi manungda angang 13 COVID positive oiramkhi Kerala da Zika virus ki case manga amagasu phangbadagi punna state asida phangkiba punba Zika virus ki case kunipan sukhre UP ki population policy adugumna Karnataka da su chana hangadori Navjot Singh Sidhu na Punjab ki Congress chief oibayana leirakle adubu Sidhu na Congress chief oiragani tabada CM Captain Amrinder Singh yamnamak kanna warure hairi CBSE na July 12 gi manungda school singda class 12 ki result update tawnanaba khanghankre International event singda saruk yaruraba hakchang mimanadraba sports person singda Gujarat lengakna class 1 amasung class 2 gi thakta thabak piragani July 12 dagi anoba customer hapkattanaba RBI na Mastercard ta athingba thamkhre Chief Justice of India na Kendra lengakta sedition law kakthanabagi recommend tawrakre Miyam tinba control tawbangamdabagi damak High Court na Kerala lengakta chairakre India gi Olympic ki manglanda yamnamak ningba kainingai oina Rishabh Pant COVID positive oikre mahaka naksinaramba throwdown expert garani na COVID positive aduga bowling coach Ridhiman Sahana isolation da laikre Chinese na Sikkim amasung Ladakh ki manak nakna permanent concrete building amasung kem kaya leptana sagalakli Thadok oina leiriba makhoi gi lalhog balising taret thadorok labadi tha ahumgi ceasefire tawnasi haina Taliban na condition thamlakli amade Germany da ising ichaw thokpadagi miyoi kun sikhre kaya amana thiba phangdri Ngasi gernadi Arambai News Guwahati da Mitelon gi paus sadok chaba matang solution jabaga loinana tabiriba singbom kaso hanna